Ćao svima, danas igramo Minecraft preživljavanje, drugi deo. Naravno, za to nam je potrebno drva da bi napravili dalje kuću. Fuck. Upao sam rudnik. Da, drva nam trebaju. Ajde. Dođe malo. Da bi završio kuću, ja mislim da će biti dovoljno. Dobro. Ok. Moj Saša. Moj Saša. Gdje je sada ljubav naša? Moj Saša. Gdje je sada ljubav naša? Fuck you man. Moj Saša. Fuck. Gdje je sada ljubav naša? Nema više drva sada. Šta ću sada? Pa ja to znam. Da moram ići naseći drva. Al od prošli put ostalo je jedno malo drvo. Moram naseći drva sada. Fuck you man, fuck you who. Može biti dovoljno. Op, ne, ponovno sam upao. Što se to već se dešava? Jeste, možda malo se zbunjujem i to, ali to zato što nije da ne znam da igram, nego onako kako sam uzbunjen i kako igram. Skraćen sam uzbuđen sad kad igram. Tako da mi ne mora davati dislike-ove i te gluposti. A zato što nešto nisam dobro odigrao, jel? Slično. To da znate. Da nisam ja to kriv što imam ponekad tremu. To da znate. A niste ni vi krivi što mi date dislike. Znam ja da možda ne odigram nešto dobro ili tako slično. Razumijem ja vas. Ali ne baš dislike. Možete mi, na primjer, to što me možda lajkujete ili subscribe. Ali već tako nešto ne prihvaćam. Prihvaćam ja to što vi mene možda ne cenite i to, ne poznajete me. Ali ja snimam zato što mi se dopada i sviđa. Što se tiče, mene su inspirisali bili Jaseštajn, cijele srpske tutoriale, Drop Chicken, ko me još inspirisao, što da vam kažem. Pa, inspirisali su me. Sviđa mi se kako oni to rade, samo što oni više za zabavu, ja više kao za gameplay. Nego moram naseći u drva nešto malo za kuću. 5 godina kasnije. Aj moram naći ovcu za vunu. Ček. Ono tamo ovca. Sam dvije. Mi se nije učinilo možda. Čekaj, gdje je to? Fuck. Vrći se Saša. Ima da me jebu zombi sada. Bolje ja ovdje da ostanem sada. Prvo pravilo u Minecraftu. Nikad nemoj
da ideš. Ne, nikad nemoj da igraš survival bez drva. Ne, bez kuće, ne kuće, čujem kuće. A ja sad zbunio nešto. Bez kreveta. Jer vam krevet najviše treba Minecrafta, bolje rečeno. Eto, kuću smo napravili. Nema baš mnogo mjesta. Mogu priznati. Fuck. Moj Saša. Ljubav naša. Naša. Nisam uzeo. Fuck. Zajebao sam se. Moj Saša. Gdje sada ljubav naša? Gdje sada ljubav naša? Na 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 na. Pam 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 pam. To kuću smo napravili. Eto kuće, gotova je. To je bilo sve za sad što se tiče kuće i evo kako izgleda. Dakle, to je bilo, neću baš da govorim, to je bilo to. Zašto tako govori srpski serijal, ali jes kako drugo što objavim. Meni zvuči dobro, to je to. I nekako mi ide uz glasak, ali ne što da kažem. Dakle, to je bilo za sada to. A, zombi! Fuck. Stay back to me. Fuck. Mrš da! Mrš! Bre, ne da me ubiješ. Dobro, ajde, koji je što. Dakle, ljudi, to je bilo to.